Mwese mbahaye ikaze mu makuru agezweho, amakuru yibanda kubikomeje kuvugwa ndetse n'ibikomeje gutangazwa, by'umwihariko aho tugiye kwibanda kubikomeje kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Muri aya makuru uraza kunyemerera nkubwire yuko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryongeye kugaba ibitero biremereye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. FARDC iravuga yuko yasubije inyuma igitero cya M23 ahitwa Igatongo, nyuma yuko umutwe wa M23 wagerageje kongera kugaba ibitero biremereye cyane. M23 kandi ikomeje kugaba ibitero ku ngabo za leta ya Kongo mu gihe yamaze no gushimangira mu butumwa weretse gutangazwa na Bwana Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, aherutse gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibice M23 amaze kugenda ifata bidakwiriye kuba byakongera kubazwa na leta ya Kongo. Mbese bakuriraga inzira ku nima ubutegetsi bw'Kinshasa, bababwira yuko kugeza amagengo yanga badakwiye kongera gutekereza ibice bamaze kugenda bafata. Zambia, Minisitiri Mariza Munda by'umwihariko yari mu bitabiriye inama ya ICGLR, ni inama yiga ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni imwe mu nama z'aba minisitiri b'ingabo mu bihugu bigiye bitandukanye byano mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza kurebera hamwe ibyaje kugenda bivugirwa muri iyi nama. Hanyuma kandi umuryango w'abibumbye ukomeje kwemeza ko abanyekongo bakaba 53 bamaze gupfira mu gihugu cy'u Burundi. Abangaba ni bamwe mu bihumbi n'ibihumbi baherutse guhungira ku butaka bw'u Burundi nyuma y'intambara zerutse kwibasira ibice bihana bibe n'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gice cya Uvira, igice kisanzwe kigenzurwa n'umutwe wa M23. Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane, mbifurije kumererwa neza, mbifurije gukomeza by'umwihariko kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, aho tugiye kurebera hamwe amakuru y'ibanda ndetse anagaruka kubikomeje kugenda bigaragara byibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere rero turebere hamwe amakuru y'ubutaka kandi amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa. Niba uri mu Burundi ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza. Niba uri ngaha mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi, abari Gitega ku mugwa mukuru wa politike, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari Ngozi, abari mu Kibitoki, mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye hirya no hino mu isi. Niba utameze neza reka ndakubwire ngo by'umwihariko komeza kwihangana kandi ukomeze kwizera. Reka mwese ndabifurize kugira intanguro nziza z'uyu mwaka 2026, muzaronkemo ibyiza byose mwifuza. Reka turebere hamwe ibikomeje kugenda bigaragara. Birasa naho ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu gisirikare cyabwo FARDC bakomeje kugerageza guhangana n'ibitero byose by'umutwe wa M23. Nk'ubu tuvugana amakuru atugera havuga yuko umutwe wa M23 wongeye kugerageza kugaba igitero ku ngabo za leta ya Kongo, ariko ingabo za leta ya Kongo zongera kwihagaraho ndetse zibasubiza inyuma, yemwe zinabambura ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Bivugwa yuko kandi mu makuru akomeje kugenda avuga ko uruhare rwa leta ya Kongo rwambuye M23 ibikoresho biri mu mbunda zigera ku 8 zo mu bwoko bwa AK-47, zimwe mu mbunda by'umwihariko zitwarwa mu ntoki ndetse zoroshye kuba zarwanishwa, ariko kandi bikaba akarusho ku muntu wayize ndetse unayisobanukiwe. Ahangaha kandi by'umwihariko hafatwemo amasasu menshi cyane ndetse n'ibindi bikoresho mu gihe M23 ikomeje kugerageza kubungabunga ibigendanye n'umutekano w'ibice bamaze kugenda bafata, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kiravuga ko cyaburijemwo igitero cyagabwe n'inyeshyamba za M23 mu mudugudu wa Katongo, ni muri teritwari ya Uvira, ni hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'iki gihugu, nk'uko ari amakuru agera kuri ku biro ntaramakuru by'abanyekongo ASP ava mu gisirikare abivuga. Byemezwa ko kandi M23 yaba yagabye kino gitero mu rwego rwo gusa n'abihimura ku gitero baherutse kugabwaho cyangwa se muri ambush baherutse kugwamo y'abazarino ndetse n'ingabo z'u Burundi, yaje gutwika imodoka ebyiri zo mu bwoko bw'amajipe zizwe kuba zatwara abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare, barimo abaye 23 nk'uko bimaze iminsi bitangazwa, ndetse bikaza kurangira by'umwihariko nta n'umwe urokotse nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Igitero cyaburijwemo na FARDC kandi cyaburijwe mu rukera rwo ku itariki rwo kwa gatandatu
tariki ya 10 Mutarama 2026 M23 yagabye ibi bitero byo ku birindiro bya FARDC cyane cyane mu gace ka Katongo. Igitero cyari kigamije rero kandi no gusenya imirongo y'ingabo za FARDC, hagamijwe kandi kwagurira ibiti igitero mu tundi turere by'umwihariko, ariko kandi ingwe zari ziteguye neza kandi ziri maso zihagazeho mu buryo rero bukomeye cyane, bituma abateye barwana maze basubira inyuma mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ibi kandi bigendanye n'iki gitero byongeye gutuma by'umwihariko kongera kumenyekana amakuru avuga yuko umutwe wa 23 ukomeje kugenda ugenzura ibice bya Uvira, nubwo ari igice wigaruriye ku itariki 9 zishyira ku 10 z'ukwezi kwa 12 2025, ariko kandi ibihugu byiganjemo iby'amahanga ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikotsa igitutu umutwe wa 23 bawusaba kukwiriye kuva muri ibi bice, ariko kandi ukomeza kwinangira ndetse unagaragaza neza yuko utazava muri ibi bice nk'uko amakuru tugera bivuga. Ariko kandi ku rundi ruhande uyu mutwe waje gushimangira ko wamaze kugenda uva muri iki gice, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabasabye ko bakwiriye kuva muri iki gice by'umwihariko ku birometero bigera kuri 75, ariko kugeza magingo ngaya Leta ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'i Burundi bemeza ko M23 kigenzura Uvira, nubwo ari abasirikare benshi bavuyemo, ariko kandi hari abandi bigeze basivira bakaba bagenzura ibi bice. Gusa M23 ivuga yuko yavuye muri iki gice ahubwo ifite impungenge z'uko Leta ya Kongo ishobora kuba yakigarurira, bigatuma umutekano wongera kuzamba ku buryo budasanzwe. Ibi kandi bikaba ibyo mvuzaruguru byavuzwe na Kapiteni Silvani Bijano, umuvugizi w'akarere ka 33 ka gisirikare mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatangaje ko M23 kandi yongereye ingabo ndetse n'ibikoresho by'umwihariko umunsi wose kwa gatanu tariki ya 9 Mutarama 2026, hamwe n'amakamyo menshi cyane yuzuyemo abarwanyi abarwanyi bizera kugaba ibitero bishyarira n'ubundi mu buryo bworoshye, ariko biza kurangira ingabo za Leta ya Kongo by'umwihariko zihagazeho. Umuvugizi w'akarere ka 33 ka gisirikare kandi yanagaragaje ko ubutasi bwa gisirikare bwatangaje ko amakamyo agera kuri 19 ya Fuso yuzuye abarwanyi ndetse n'amasasu yageze mu mujyi wa Bukavu, hagamijwe kongera rero umubare, hanagamijwe kandi kugaba ibitero mu birindiro bitandukanye by'ingabo za leta, cyane cyane ahitwa Ikatongo ndetse n'ahitwa Kivovo. Ariko ngo ibi bitero byose byaje gusanga ingabo za Leta ya Kongo ziteguye. Bivuga ko kandi ahangahe ingabo za Leta ya Kongo zongeye gufashwa n'ingabo z'abarundi FDNB, ibikomeje gutuma kandi mu bice bya Fizi hakomeza kwibonekeza cyangwa se kugaragara ingabo z'abarundi mu buryo budasanzwe, nyuma y'uko zikomeje kugira uruhare mu bikorwa bikomeje kugenda bigaragara nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Kapiteni Bijano, umwe rero mu bayoboye akarere ka 33 cyangwa se umuvugizi w'akarere ka 33 ka gisirikare, yagize ati intego yacu no kwigarurira uturere twose twigaruriwe na M23, kuko by'umwihariko RDC izakomeza kuba imwe kandi by'umwihariko itagabanyijwe. Yashimangiye ko ibyo M23 itangaza ko nta munyekongo cyangwa se ku ruhande rwa Leta ya Kongo uzongera guhonyoza ikirenge cyo mu bice byamaze gufatwa n'uyu mutwe ari ukwibeshya, ariko kandi yongeye gushimangira ndetse akanagaragaza neza yuko ibi byose bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane, ndetse anavuga yuko ingabo za Leta ya Kongo ziteguye guhangana na buri umwe wese ndetse no kugerageza gukora byose bishoboka kugira ngo ingabo za Leta ya Kongo zibungabunge ndetse by'umwihariko zinafate by'umwihariko ndetse zinarinda ubusugire bwa Leta ya Kongo. Yongeyeho ko kandi igikurikiraho ari ukongera kwigarurira uturere twigaruriwe by'umwihariko na M23 mwo umujyi wa Uvira, Kamanyora, Nyangezi, Bukavu, Goma, Rucuro kugeza by'umwihariko Ibunagana aho batangiriye. Uyu mutegetsi usa n'uwongeye gukoza agati mu ntozi yibukije 23 ko yakomeje kugenda by'umwihariko isabwa kenshi kuva muri ibi bice, ariko ikomeza kwinangira, maze ashimangira ko Leta ya Kongo ndetse n'ingabo zayo ndetse n'abakomeje kugenda bazitera inkunga biteguye gukomeza guhangana. M23 kandi ishobora kuza guhura n'ibibazo cyangwa se ikaba yakomeza kwihagararaho mu gihe Leta ya Kongo yo ikomeje kugerageza kwerekana ubushake bwo gukomeza intambara, nyuma y'uko kugeza magingo aya ngaya hari amakuru akomeje kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko magingo aya ngaya by'umwihariko hari ibikorwa bimwe na bimwe bya gisirikare mu karere k'ibiyaga bigari bishobora kuza gutera inkunga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa. Ku munsi w'ejo kwa gatandatu hashize hari ku itariki 10 mu kwezi kwa mbere 2026, Minisitiri w'Ingabo by'umwihariko z'u Rwanda Honorable Juvenal Marizamunda
yitabiriye inama idasanzwe by'umwihariko y'inama mpuzamahanga mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bigaragara ICGLR yabereye ahitwa Livingstone ni muri Zambia nk'uko amakuru tugera bivuga. Iyi nama kandi yibanze ku kibazo cy'umutekano ndetse n'ubutabazi byiganje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingaruka bishobora kuba bizagira mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama kandi ya Misiri yabanjirijwe by'umwihariko n'inama ya komite yihariye y'impuguke mu bya gisirikare ya ICGLR yateranye ku itariki 8 Mutarama 2026 maze ikurikirwa n'inama idasanzwe y'abagaba bakuru b'ingabo by'umwihariko bo mu bihugu bigize ICGLR ku itariki ya 9 Mutarama 2026. Mu bibazo by'ingenzi kandi byibanzweho harimo rero gusuzuma ibikorwa byakozwe n'urwego ruhuriweho rero rushinzwe ubugenzuzi uburyo bugamije gukurikirana ndetse no gukora iperereza ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ingaruka bishobora kuba byagira muri aka karere k'ibiyaga bigari mu gihe hatafatwa ingamba zikomeye cyane. Uko byatangajwe na radio mpuzamahanga ya Fransa RFI ngo ubu buryo kandi bugorwa by'umwihariko no guhura buri gihe ndetse no gutanga raporo aho abagaba bakuru b'ingabo bose basabwa rero gutanga ibyifuzo ndetse bikazashyikirizwa ba minisitiri b'ingabo. Ubu kandi banzuye ko Repubulika Demokarasi ya Kongo igomba kuba yatabarwa ndetse kugeza magingo aya ngaya hakaba hagomba gushyirwamo imbaraga mu gihe hari bamwe bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane muri iyi ntambara. Nk'ubu tuvugana kuri ingingo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR ryatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko impunzi zirenga 50 zahunze imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zimaze gupfira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Iri shami kandi kwa gatanu ryavuze ko mu bantu bagera kuri 53 bapfuye banditswe by'umwihariko abagera kuri 25 bapfuye bazize icyorezo cya kolera mu gihe kandi abandi 6 bapfuye bazize kugira amaraso make cyane ndetse by'umwihariko ndetse n'izindi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Amaraso make ndetse by'umwihariko n'izindi ngaruka ziterwa n'imirire mibi. Umuryango w'abibumbye by'umwihariko wavuze ko by'umwihariko ukorana na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abandi bafatanyabikorwa by'umwihariko mu gukora iperereza ku cyateye izi mfu. Nk'uko bigaragara kandi ishami rya ONU rishinzwe kwita ku mpunzi ryavuze ko abanyekongo barenga 100,000 bahungiye mu Burundi kuva imirwano hafi y'umupaka yakomera mu ntangiriro zo kuboza bikanarangira kandi inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Uvira. Jean-Jacques Pussy, guverineri w'intara y'Ikivu y'Amajyepfo aho Uvira by'umwihariko yavuze ko ikibazo kiri mu Burundi ari umubabaro kandi ko ari ikibazo kibangiranye rwose by'umwihariko n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'itangazamakuru. Minisitiri w'Abanyamahanga kandi n'imibereho myiza y'abaturage muri Kongo we yavuze ko igiye gukora ubutumwa rero by'umwihariko bw'ubutabazi bwo gufasha abanyekongo bahungiye mu Burundi batanga ibiryo, imiti ndetse n'ibindi bitari ibiribwa. Umuvugizi kandi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera impunzi ndetse n'abantu badafite ubwenegihugu by'umwihariko niyitabye telefone cyangwa se ngo asuzume icyifuzo yohererejwe gisaba ibisobanuro ku bigendanye n'iyi ngingo. Kugeza ubu ngubu kandi bamwe mu bahungiye mu gihugu cy'u Burundi biganjemo abanyekongo bakomeje gusaba Burundi ko bwafungura imipaka kugira ngo bashe gusubira mu gihugu cyabo mu gihe hari bamwe mu barimu bigishaga ku butaka bwa Kongo, abandi bakaba bari basanzwe ari abanyeshuri, abandi bakaba bafite randevu zo kujya kwivuza ariko bikaba bidashoboka mu gihe intambara zikomeje kugenda zihindura isura ku butaka bwa Kongo. Uburundi bwavuze ko buzafungura imipaka mu gihe by'umwihariko intambara ishobora by'umwihariko kuba yamaze gucogora. Mbashimira mwese bakomeje kudukurikira, tugaruke mu kanya.